tera programu abantu bajyamu bakabanza batunga obuzubu bwo kutunga sente zitakire miliyoni ngo kunkabwa nyuma yo kushimesubwa je hatu batungiye sente zone zibashabiri zima ko ere yitu twafuna mu tukirizana abacyama no kutiyo sente kuza kwa sente ubanza tuga konka twe twafuna RDC yagira ishonga yazitereza kandi akasete kukayijire nangwa babanza baza mu Burundi kumwe babanza bagaba muri bicweka konke bicweka niko babire babegese ko babire barazigaba konka kandi kubyijire byahinduka bwa ruhanga ibyo mu sente ziyashabire bakabara zimuhereza ukuyabire akishemeriye abari kurura za sako z'imirukazi bajyango bahereze kugaba sente zone zibatungire kandi nibashaba government kwebongera izindi ukhabatakatunjiri sigabire bamemba banje bati bayire miliyoni igana mushanje kandi abo nibo bamemba igana mushanje remezo be bampira account yanje nko mu Rwanda parishi miliyoni igana mushanje n'imitwarana na mutaga bishatu cyenda na mwenda abebembezi basako abarukoresa sente zikubi bashabru kwegendeseriza abasako wabanyaga bakunda tindije kukwata barija kungambira ngo abanyagire ni ogu no guzaverio guzakayo Saidi nabandi chairman wa parish development mode arakoragana na chairman of LC2 na LC1 barija barakukwata baraguze byawo ebi wasingireyo abataka ijumbiye mkwanditsa kutunga sentezi bahijurwa kufayo okureba ngo batunga sente zo kwebinga hoboro gashaka Felix Ndhuna.